Nyuma ya rais kwithira nende na muchemanio na atungeria kathumba ba county ya Meru nterecha sagana byuri byombire kwithira nende biyokira imoirana yeko kana imbibi byongo Meru nende bakethira bakiona kumania na muchemanio yo muchemanio redrete yokinyawani atungeria mwanya na kiyo robwerwe nende tukitha twikumenyetha kya mwe ya redrete nende ekairo wira ne kria Meru na imantu tukitha twikumenyetha kende tuchietu ende mbere atudire twikumurika ya mwe ya twikirite rito kende tuchietu robwerwari Muruge kwa kumaniana rwadia sagana raiza agaka barabara ya momo kilomita 41 kenda kuni ya kinyantikano engari barabara ene ekundike moke miraku ani kiadori kire barabara geta kona raizge kyoria kinyanga bana kawera kwa reria kimera kemira Rigitani kuwani bakunyele kachipitari nechi ya muingia kumani na mugomo jura yudirite yugita na mbere emanda itari. Niruwa toa kuretra gichunchi kebili kero nuro mwanya makaya ya gichomoro. Mwanetwa madhidi ya warubweru ne Purity Richard Nangeto Phineas. Imana, nandeto chaweru daimu ikambiria daichu chiongwa. Ura waringabana wa Meru kireito murungina ugite kire muchimanio. Ira dide kiresa gana yuena rais Ruto na atungeria ba Meru rais nedritene ni akiruta na area gutigira. Wakipa kilomita 40 mwapa barabara ya maumoibo kudide kakenda kudiria. Mutitikano yuangari mukarigite ojo wanok nkurukina ugite njira yande keni kende. Keisiolo kedire kibuda kwa reingi na kiwango kiraki kuendeka. Yenda kombidia ginyabu kinyidia mirado kumwanya na kinyakudiria wa kibonyumba ya njuri nchekere dirite yaka wakakaita. Mwaniketo andeto Boniface Mongera na utuambiria chio. Toko mwethira kireito murungi urano mwathi okirira kire kanjonjori ncheke akonjerite shati ngogishi yawe ofisini ya Nairobi na tomuria kando na nteto cha MTF amongo atanero edra kuna ginto kingi kana edra kuna maendeleo ya kimaendeleo akoroba njori ncheke mwana bishop akuma county Meru barombera rais Ruto kimekethru na tushokeria twirojo embo indo nyorogire kire weru TV utuko najaro ali yari ya manu tu MTF yari no buga akoroba njuri ni baina na memorandum ira bana nkere munene na munene na yukirie na uga kuthoma na choka nge kidogo uga anto yandikyo akarithia nuje twatura utata muno thirikari rengi nonto wa mama road nonto barabara chonde chemwe mucha gitwe wagiku nande barabara ya toa tore ya Meru na Meru town ndio carriage kuma ikumene mwanka nara polytechnic toro na ne ikiri budgetine na nya contract na dhuri ende barabara yu ya kerungami ko bakorwa njuri ni bolirie munene ari dora barabara yu mbagwita na mbere Nteto karia wakaunti Meru ningethirwe kiarirwa akoroba njori ncheke mwana bishop Kathumba batongere tiro into mathio barombera rais Ruto ethirwe shugulikira na bachoka bamurikania ati kwa ina ngwataniro kwa ina agreement katika Meru na military na Ministry of Lands ekiuga ekangiri ngire 17 ile la kwena na 78 battalion now military di mirimunda yoe na nto batigania na bange bembe kwa tuka military ne bamerie u ne munda jonge katika Meru na Isiolo kore ndo wita mwankana lembe egombe ne kenda bedro bari mbafa kana security zone katika Meru na Isiolo kenda ngombe chiwa Meru itomba weta Isiolo kana chiwa Isiolo itiretwa Meru na kamera chuma kutika kuma wa Isiolo ichia wa Meru na igwetikire to military kalama kwa akuri bora ya president atonyere
nikenda mubango yuyu ario yumba gwita na mbere na military ithama gutiga kugia na ntitikano gatiga ka military na ntubatigania na igembe au na nonto na kuatere gwikitha kathirikari ndure gavana Kirito Murungi yatigire konera kaunti Emero ya kuthithia nteto cia utari kuma kirongero KWS hinde kuma ruka nteto cia kwamire nteto ingi yaririro nene karo ja babataro Rais Ruto ikwariri tu gwatuika igitaretu undi gavana ikwariri tu gwatuika KWS bagite ikangirie mwe cia National Park ya Meru ichokerwe Meru nikenda ule Masai bakaga ikoronji ora bagita tent camp kinya Meru bakage nao nikenda tariwo makongereka Meru na Meru afaindikana ntu park yu na taito ereo yewu Meru ichokeretwe kayungirie mwe kwa Kurwanjuri ni borire munene onwa kathithia nonto hii project imwe restored irete itomba gwita mbere mwaka muthiru kirima mbroja ithikirite korone bine bya njori roterwa nchero korobanjori bamwikire thumbi Kirito Murungi kwa mwathio kirira ngogire thirito akibaitira waringanira neria baitira ligavana wa kaunti Emero ya kwangerekana kwa mbere wa Kagaro ya Njori Ncheke roterwa nchero Njori Ncheke Cultural Center ya Kawanchero gategati yakagwa ni thirikari county na National Museum of Kenya na nuje ni akimwankarinto kwau Akurwanjuri ni boririe punene na munene tekeria au nyombe tigere etaki auga igakwa bamwira wewe ngwa enchero bamutharime na rugure nyombe na uga keja kwa nkona iu yari into kemwe kiranjuri achivire ntuku nke reporter Ntoshero TV kumaja kingine kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera ngene kuna tekere gikaro nande kibande twatongira bakyama kya arimi bamira batongiretwe ne Moses Lechero bameneti anto barabedire tabakidura wakenda ko barungamira kimuchemani yo karande na Rais Ruto kwariria adena kimeraki aruganto baba tari tearimi bamira ende kabedire tabatumwani atongire bamwe bagisiasa unto bakuria Rais gutegera nonto gutimurimi edirite echalawa wikinyantero kurukini bakuria governor wa county Emero Kera Mwangaza gutegera madina ya kimeraki Dennis Mugendi na Chunkuruki miraene ikutheukite mateta yari mijegie antu bare babanganitwe witi gutima na munini wa Rais kenda kwariria mantu jegie thina irirumiririte mira na kuringa na muungano jwa arimi na biashara ta Jumira Union iritongeretwe ni murimi munene Moses Lichoro barira Rais William Ruto namenye bau babanganitwe ti arimi bamira indi ni akikiba asiasa teto bakuromba kinyanga bana Kawira Mwangaza gutonyera kuona ni bwega atare aite atongeire bamira ndene a State House bari mantu amira na ntukwera atwerere aika Biblia nthe yokinya ruare kenda tuba kwa mantu ya mira nigo nkwira Rais ni bwega nkamwera kwena antu atari ni atongeire bara elected ma MPs na atongeire bange bare uru bau batari te atongeire bamira igyo nkwenda kuromba Rais wetu atire aingilie Rais wetu baraba kaita no batari kia mira bau te atongeire bamira bau wana siasa nkaromba ngaba natoka Wira Mwangaza aingilie mantu ya ethirari omwo baraba kuthia tena ke president no ntonya itoko ni musoro Rais wetu itoko na nyawe na kuthia te mantu yange yonde kuma ya thimo nkai euru kona thia te mantu ya mira aingilie one baba etina ni bamira no already ai na kila kitu Meru County na kwa atongeire bamira baiko iba kwa kuthia mira iba batukonde batali no ntito kuona katos ila china airport ni sibangete kutarantu bo kenda beta kuthukia rimbetu Mwangaza indre ijeta mukundichu ni ndre inkai rira mbere ni jeta andre kinye 10 ijeta juma angari kinya 40 bebute thaini jetherwe ngari 5 ngari 6 nicio jenda chemera mukundichu ikerwa ni tani bebutini
antwara kwari yata ni thateri na ata jachokere jethu tani bebutini na niki nonto kwethu tani bebutini itondro ne tuiba chwe tondo kimwe kina mbeca ngiri 3 mugundicu laki ke kinya ke mumero au ke kinya na thiringi maneli ke kinya maneli mubundi oro bwitha chemira antu ayo ke thiringi ana rira ayo gachemberene twamwina miria ko ya thiringi 30 ikanywe kinya sai thina nene ya mirani thoko ya Somalia iria bakwigwati utaini ya ungumania mantu yainyiritie arimi na jagwitie arimi bebongwa kujariria ni untu bobomenya aria nyama irumite nyongu na kiara aria giguturira kiratune. Sasa tunaomba Bwana President, kwa sababu kuna viongozi ambaye wamechagua watu wa kukuja huko kwako State House kwa sababu ya maneno ambaye wamezungumzia maneno ya miraa. Tunaomba President, tunaomba kama kuna watu ambaye watakuja kwako wawe ni wale watu ambaye wamechaguliwa na wakulima wa miraa, sio makateli, kwa sababu hata hapa kwetu tuko na makateli wengi sana. Tunaomba kitu kimoja, kitu ya kwanza, hii mkutano ameitana tarehe 26 iwe ni mkutano imeitwa wa vikundi vyote ambavyo vimewakilisha, iwe ni sisi union, association ama kikundi kingine chochote ambacho kinawakilisha mambo ya wakulima wa miraa. Hizo vikundi ndizo zinapaswa kupewa nafasi kuchagua wale wataenda kurepresent wakulima na wanabiashara. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, County ya Meru. Right, na ingine kuni hati rigitani ini baugete ne bakunyeleka kingoe ke chibitari chamuinge kaitene kamanda itari na clinical officers bahinde ne amukomo bakirene ndentaira kwatekana nampoye bari bakwena motunga takinyabate kumba kwedira bakinen kanaira bariti ya kaitaka kuduranira kyume kyari gitani kiraki kadaka mwari twete teare kiri kyume kinende bakiana motunga tayo deri kire muinge monike twande to modori murioki na kulikithia kiama kia rigitani kana na sisi kuma kaunti Meru mweri twitite bakethwa bagwete ugeni akiama bangi kuma Kenya nikenda bombo kungwira barabambire mantu jege urigitani mwaka jojo twina mbati sana Meru County ibatwe tothuri tothithia launch so tukethira twina ngwataniro nene muno ya nurses ba Kenya yonde bakeza na tukethira turi kemu tugatinda non tariki 3 nontu mwaka jo turi ambira tariki 3 nontu tariki 5 intukwe kogu ni tukukaribisha nurses betu bonde na baketha bakwati ugeni ne nurses bara bakulitango gendeni ya Meru County kogu tukethera twi amwe na tukubakaribisha bwinde tukwatanire amwe ntukweje na amna bubu baugete kwa kimwe kimwe kithabu ketha bende na kaunti Meru baketha bakeja na motungata utheri muno muno kuthima mirimo mwanya mwanya tucokaga tukauga we give back to the community. Giving back to the community igocoka masibitari cietu ge sub county cietu cionde 11 tugaita ngugi cia volunteer kuthima shukari, kuthima blood pressure, ku screen kana kuthima mantu ja cancer, kuritana anto mantu jegie prevention of cancers yora bujichinge Meru na mantu jange ja maingi jara tuthithaia kinya Meru hospital bakethira bene ira twita repair of cleft palate during egitare uria kiumia kiu na kwau tuthithaia miaka yonde tukendelea kueja na free services kweta kuthima aje betu mantu jako ni cancers, mantu jako ni hypertension, mantu jako ni chukari na kueja na information kana kueja na utungata uria ikoni free consultation mtu rondele na kiuria no eja koria kiuria na mantu jajonde antu betu baketha bagetethekaga na iromba rao nandi niki thirikari batigire bakwika na mandaktari jiraje mugomone nonto bebonga sibitari ne batikomba kweja na motungata no kubati ge profession yetu every profession kwingugiria omtabwili gwita kwingugiria na sialita kwingugiria doctor lita kwingugiria clinical officer lita kwingugiria antoba ithimi balita kogu every kada ne umbugire twina kandas zaidi ya kandas 20 na batu kwingugiria tugwita lakini mbuge manto jako ni health ni ja mutejwe na mpangi nyingi rwangi rumwe rukaunika njare mwe kaunika njare ngi tumba kulita bwega na sisi le bateku daktari ngugi yao ni yoma le doctor si bateku na sisi ngugi chao ni chioma kogu thaijire tuko utunga tole tukwendelea gwita thaiji no tunga tole within the scope of nurses na ngugi ile chikoni nurses na sisi ni bakwenda gwita ndene ya
the country today. Lakini yo twaugeromba letu tukwenda mantu ja kinyanire bachoke bagwatanire kenda ngugi chiomba kuendelea bwega. Tukwipati imwe tumbotia ura wensetu batekuo tutemia kuthithia mantu ya laboratory. Tutemia kuthithia ngwimbi onto in theater when doctors are not around. Kwa wende patire ingi onto tukuthithia tukienda muno thirikari yetu yombe kuthiria sugulira bakwaraniria na doctors na other bodies na baminya inya nurses kwesimbiete saini ya ngiri yetu 2017 inyone saino araka iweseka navyo. Muthuri Murioki, World TV, mutira joka ngangi. Ngene kunati ndeba matunda na dilunke bainto bya kwendia ne bahokas kuma marima ni bawite ngabana njoke na renete na murandi yo kubakira anto kwebukari wa nambura dokone ya marima kinyanyuma ya kukurukira kinyamara kwa kagita karaya ndi bawite batire ogoti mu ankabedire bakidange kairona kubudiro nto bara bakorya ngabano kwa kanya mu bunge wabakira anto akwedira arabakedira bagiti dambura na kinyariyo wa Martin Mugambi andatoi mathina maekuru na nkinya kuru bara batura kwenderia matunda na nkinya into bingi ibandani rutererwa barabara thokonia marima wandia muthambi matwete karima muthenya we munthi bakiugaga meankano akibao abaturaga kwenderia mburani tukoni na nkinya ntaganie ndi thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi turaga kubauma nyuma no goti ntugo gwa ntugo leu kirage guturia mbulage guturira matunda makaroka tamama makondobia makaroka mababai makaroka no lakini gutiro tukarega gwetwe sesi ya kanjo ontuko jiondo na gukiuraga ona gwarite tutulaga twibaurĩrĩa miaka na miaka tukiragwa tuka akirwa no ende tutiakagirwa na uteterio tuona na sesi no katurutaga ontuku bakiaraniria na ndiki banthe to bariuga ibari na wirigiro burito wirigiro bunene na ngavana Muthomi Njuki kubakira ibanda nda bantu ega kwenderia indi mwanke munthi mathina no amara o matauma Muthomi Njuki marima tugakuririkanira mbi ona kerwo tumenete utiitikirio la kwenda gutwakira ona kera no mugitongo mwerutura auga ni nkuruta kama me okomboni ni utitigane na watu tedie Muthomi auga tuona tulaite na mero mauma ni maguoke matone gikundi giki kuma muthenya wa mundi na gwatuika ati gutulaithiriria atigatume antu ma sesi ya kairi ni twatiganirio na twatiganirwa bururu kama Muthomi Njuki ukakuromba kulo kimeaga utishughulikira antu ba marima ona tikaba wikale utirombete kuthukia mantu bariuga mubunge mwindu akubanga kubakira nyuma yao kumwandikira barua bariuga thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bararegana nao akibwa ibanda bibu nani tukwigua tururite muno ni baraba ni kanswile yacokirie muranga bwatuika muranga otitulwa baturite lori ithatu ya inya bacokue nayo twijite gwakirwa ni mwindu na majinga raino murango wa season no akamatirwe maigane makamatirwe tutigira gintu gutino balakiri lewe endere uregwo ruku ni gwatika kwi muntu kwenda kwirutira gututetia umania na mama baratuma ntumwa kiringa bana Muthomi Njuki bakimuragia kurauka bantu aguna kubera ntugwira kubakira ona Muthomi na kinyirwe ni nteto yu no twatwira tulaide na mero ake na twalaidine na mero na nkitekia twamucokia ku na riu ati kwenda kumenya kerwa tuyo nikatukurirwa ugu Muthomi Njuki nagwe utwitaga ra 12 uthiete gutumia magana maire mwanga rimwe no butu kwenda ukinye kikaro iki kia marima wone marima no ni nyamaru endaga tukarigwa atiri utongoria wa Muthomi Njuki rega gwikuaraga wega na kukungi utiaraga wega gwatika mutuma gutwakia roko tena tukaririkanaga ende magana mane mamukona mutwetera magana mane magatutedi na mbira matetedi no mwana wakwa uri muji muthia baugite bo batikoro bagita kanjo kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bakiendagiria mburani na nkinya ntagani toro tugakirwa roko tugakirwa ya ngoroba na raino Muthomi gatukulirwa tuleretwo ntu ya nyamaru ende gatwauga atiri ona sesi tutiria kansu matikana ambitie mbia no ntutago turamakire muno ntutulaulirite turakarita nguko ona tariwo gundigwa mwiri wako mabindi makirisana ni mpio yegoro na kariwa kirike kunyala gutwika retena la kariwa ni tulingwa ni kariwa ati no katoni mtu joke tana imasini joke ta gutwetie kansu
Toga jiegana ni jiegana. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. Na nikumira kenda tunende Martin Mugambi tukona kanyaka kuno kahende ugethiro gitakura njokerete ande twingi. Batiri mwene micheni atongeria na Kristo basendere sarije parish ni bakubo kwa togeni makethene ja kwa kanyombe babatiri ntuku ya kiumia iji. Ni ara mugeni wa giteo ni munini wa rais Rigathi Gachagua agwatio geni ni mubunge wa Centurimet Kirimango chini na atongeria bangi baba ingi. Igongona na misa rigatongero ni mukathe Sareza Mugambi Bishop wa Diocese ya Meru Thainya Chiongwa. Turina kugwerua tugita antu bawendi bubwega atongoria banthiguru beja batuteithia kugwata ugeni munene wetu Deputy President Rigathi Gachagua urokeja gutwimbiria mambure jaja ja gwakira batire nyomba na itukuromba antu beje na wingi nontu bwa kugwata munene wetu ugeni kiathone yake Murungu abutharime bukithuranira kwija bwinthe ni bugwati ugeni. Rugono rwaku ni rwa gitumi guti rugono ruri runene kana runini ambiria rugono rwaku narua na kurugura Absa One account na wigwatire 10% interest per annum ya muthithu waku. Download app ya Absa Kenya kenda kurugura account yu. Absa, your story matters. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball. Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download Star Times on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Imborera bukiruga mitwete kwereka ni muntu akangwata gonto ki director ana bakureka mutu jitete kwa bagara ndabwirire ata manzo ja kuruga nkimete kavagara butumere maromba butumere magic within 10 minutes ndenda nkima kavagara na bwe mecheta na botenda ka kugwerwa ri ni kiribare bejira ha premium kavagara tigenia na bagwerirwe kavagara. Usiseme unga, sema raha. It's not just a match. It's the crescendo of a season-long symphony. We're now approaching the final critical moments. Go for one final time inside the final. The FA Cup final. European Champions League final game. Stay connected to GoTV to witness. Live in all the finals on GoTV. Brace yourself for the kickoff of the UEFA Euros 2024. Only on your World of Champions. Camino, allá, güey. Ya, camino. Tirani. Ndi ng'ombe ateje. Ndi nyondo nuja tukangire. Mwere utebwa. Ndi mando mabija ateje ria na ndi kama. Johnny. Johnny antedia. John, yes kebabi. Imbio kwa ng'ombe cha kunundu kiutendera ubwana. Kuterera kwa ng'ombe chakwa? Jo. Watumbia Farmers Daily. Jo. Tumbeje? Ni utetheria ng'ombe wanja weka mapema. Jo. Heria riringe. Ng'ombe kwani atukangi nyonto. Urito kama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri imbio. Siri memwe. Imbaguta kama ja Farmers Milking Surf. Makuta jaja. Jo. Yakarigeria ngoto kwa nyonto. Jo. Mastitis. Na nkwera amulo kabuga ngai ni kwera.
chuothe kaigua into bibio ndo kugira inanga bita munene tetheke Ndiye ndukene chuothe kento biandethia tauni iji ndukene chuothe nande into bionthe bakugunandithie ku bire ndukene cionthe cia Agrovet iriri akuwe nagwe turingire thimu kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Bueno, tupokithurite na mbere kwatanira na unikende tuchetu tuchokerane ati ngwataniro ya kari barabara ma mnomidu ne nyo CFA ne dirite ko ina kaita kaumonyu ya thirikari gukurukira minister warera soipanto ya kurita mwerekera Joanto kwingato midone bere ya thirikari kurita mwerekera yo arimi papa ingene ndibe dirite bakirutana iria kwanda mitene into bingi bigitumi kiro kyongwataniro ene thirikari gwichokera na kubetikiria guchoka kiri chomoro bemido kenda bomba guchona mwata yoyo ntuko ondengarama yoturu yone kete witana mbere witia kene gechunchi kebiele kerono ro mwanyore trini muduri murioki nimekorera mthejwe goro atantu bara bari mamwitune ni bai baruga cionthe ira thirikari endaga na kinya baitambite cionthe ira ciendekaga nikenda kuya guntu kurima antu ngiri ithanthatu bara bari mamwitune juu na benda kufuatilia bamenya bakamenya nontu kinya marisiti ya miunde utwinajo itwathitha yora thirikari kuuga na nyaki risiti twinacio na mbuga nya risiti uno ndite imurikwa cionwe risiti u risiti twari nacio ora thirikari twiraga ni utwathithaia na nte kuona batwe tukaia raia ya kwe makosa twathithia nontu turingi menya lera ciacio wetu tuyaingire mitu ntaigirio bwega ntaigirio gikeno giakwa gikinyanirite nontu utero yante turite mwitu na juju lera ciesi yaingire mwitu utengomba cianjo gwitanduma mwitu na juju na nyume ya kutheria munda jo duraniri kenda jo ando irio atwirira itumagaruke equally na investment na bwana Muthuri na it depends na size ngane mtu alineo ingwete kia okigitara ntanera na kulima na kuomba kule antu bala no to spend about from 10 to 40,000 ko antu ba spend tamono na ante kugalewo kwande nyamunda preparations ya kugitara ntanera yake na kule antu ba wether we nabo it spend from 10 to 40,000 yule kira kinene na ndipa guciuria nikitumi thirikari yatumire batonya mwitune kurita gicomoro na muthiene babenga kinya batikethetire bira bandite endi patarara batwirite
tutere mamuntu jou na makosa yara bathithirie ya manene gutwitikiria tukekira irio bia twakethete ku na thai nya ya unini utebio ndani na bio thai nya impare ndi thai no ntari ndi kwa bila ndara binda ndi ucokia nao na nderigirite ngaketha na thirikari na makosa utwenga bile notice no tukiambiria itwagwatanirite na bona tugikawa micemanio na tugetikaniria ura tukacokia muitu kwa una ndi tutombere gujucokia u katwerirwa ake iteni na ntumiri yegire rugone ti ura twekawa micemanio tukiri thomitha ura tukathi ngugi ura tugaita ngugi ntumiri yegire rugone twerwa ake ukagita kinya muitune na itwetera sare nene mau antu betu bakithirikari ibaigue kiao na makaya jankia iria cienderie ming'ao yao nikenda bakeja kutheria mwitu na nyume kutheria mwitu bero baumire athirikari yo keja kwithirwa teka yendo tumira wananchi kubathereria mwitu nikino ndu itatheragia yo nikino ndu thirikari iteja ithereria mwitu jwayo yongwa nechi andira miti kwa ke wananchi bariona kaba tumirwe thirikari boboye na thinera ba inonja ciao antu athirikari batethia kuthiria nja thina ici nja ciao batumira kuja kuthereria thirikari mito yao na nikitumia tongire ba mito batikuja barania na karibaba bamenya wo mabungwa kwa una ndikiro ya kokira nkuria gikinene muno kia tongire betu bara twinabo turiwa tugukiria economy turiwa tukuthithia gintu yuta bottom up ukaya kwithira bottom up itukomba gwita mundene kana itukomba gwita muitone na antu ba muito bakomba kwengwa ntegwitikia bottom up ingi iriku yomba kwithira itagaira mwananchi wa kawaida ukaya kwithira mantuni akulima yatumba kwithira gita bwega kuonania rira CS wetu awita na ndege ati kwenda nkinyaniro ya mwananchi ati kwenda ndugu njega na mwananchi na thirikari malonza akwija atonyere muitone na ngari CS wetu agutonya muitone na ngari aandire mutejo mwe kega kuwa takaranda yaginda nenkero miti 50 waandire mutejo mwe lakini wanu waombera wetha ngatheti na no ukupublicize no ntuba mutejo mwe andire lakini no gati wejo menyaira ya kwanda minister yako ya kuthiurunga na ndege guru kabati kuja king ground mbere agatweta yora batweta musemanione akariungwa mito ne gwa kono kethera kuri mbeteri ku kanote yo iriku tata na ndege guru etegaira ndi guru aguo te mitiri kuombekana thirikari kayatumira antu baba na thara ya betire no kethwa kibaria na enkori atiri no thuku buru gutwabathithiria bo batumira batuthithiria unyamo na gukombeka mbua agasti pedra batetu nenkera batetu sokeria tumiunda tu no ntote tikethoka ke kyatetheka ibunga ke mumembo CFA iba direbe kuthithia masabu yao pale obunga mumemba wale CFA ku asalere tite no ntungwiti ku tutandite no ntunu ya wondandite nkunitha tucikwasye na munga windandite bwega tumundene tutumbi no riu tweta twambiri twitangugiu twamita ngugi na wetu maira nyake ngotore kire wina kyo kena ngugi wibua iro twengero thirikari ni etwete uti muntu ociete na twetu maira masaliti jara batwirite na bako igitara utwenga batatu a notice na itwetira sare nene muno no ntubati twari tukanda tungauku twacoka tukanda miti na tuterwa makosa jara tuthithite kenda tuingwa muitone na tutemenya kwa thoro itu twara makosa kana ithirikari yari na makosa endi ibatwikira sare nene muno no ntutimu muntu itagi ntuku ndio twatakinya mbere na tuendelea kuthingata mantu jaja tukathikirwa itukuthugania nya gwita kotini so that asare reo nte tumbite gwita ukaja kwitha thirikari kia mwira gutwinga ou itwita inya tutone kioto getu na tugatetheria antu baba mantu ezo nte bakomba kenda bomba kwithira bakiona kioto kiao kia kwithira kinya sare reo ngobetite kuma human resource kuma kutukuta malantana jara kuma time yao ira bombete tumira muitone jou kuma mbegu ira bombere gwika muthetune jou kuma kurima kora kunda barimire kuma muitone jou kuma bionde bira bomba kuthithia itukwenda kwithira mbere twithukanaia tumenye ora thirikari komba to compensate
na umabungwa na tikinya bengo mwitune kutemete mbo ukura nondu gitanda mboko na gichomoro gichokete ojatene. Na what the government needs to know ikweja bakarande na antu kaeri bakaraneria na antu bachoka kuba kaego portions ila baegi bakanda mite nontu le twara kwanda mite. I know what is going to happen ne lantana ila tamangira kana Madrid jara izo kambeli okura kaere na muito jokauro oro jorauri na benda kumenya nontu thirikari betaku ibategenara mite ya andi mbere na nawe eri mairwa bone ora mite eokirite na haraka na ora mite egwete bwega lakini nandi iria twandire nontu ibejire gutwira twande mite twatatu kiandaira kithakeni twandite mite mingi bone ote mite kuoneka nandi nontu kithaka ikeumire na kiagwatana kirebira bibi bionde muthoyo ruju tukaria na atongeire kumenya kethira kwena mbetere ya kariba baguchoko mitune kairi kirugono ra mwanya makaya ya gichomoro na ukaja kwithirwa kwi mndu wetu mwaura utunyururia kiao na umakia mwirukira na kiao na umana wekejo mwirukira methori ya community na yo utiro ya kamwirukira nondu ya kamuthingata nondu akuruba mwe benderi nyang'ombe ciao na bendi amburi ciao na bendi into biao bia nyomba nike na bange bajukia run ya kurwa jukiti nya mbecha cia Shairok aije kimieri ithatu akeja itebia kuria na choki thai into bira bionde barombete kurima mwitune barengeririe njoguku icho ateire mbere kumathirwa ni into bira mumiro mbete kwa asu kenda tonya mwitune omboketha na itambeche wikia side ya skuru ukeja thai ketha ko njogu ingi nene ukenda kuona njogu nene na njogu ire thikanyira eja apa imenti forest tonto njogu icho irejere kuri into bira bionde birandi mwitune nau kethi bathugana ya batu twena gitumi kibo batendere keria twanda basoka barekeria njogu batwinga barekeria njogu bariu bare twanote sibatwira eteni bwite biu bimndene biu boandite na bugasoka kukairi na etware akwathika au bakathithiola ngino kunate akariba kumantu bayadoro wandine yanjane bachumiretie na muturo nikiraba kuwa kumagabana kairo mwangaza iwe kamuchimanio kinine kema ili 3 na njuri yakie ariora ware mzio wagatene ni bedirite ni bakera kia mantu ya ruwe na kuwa kametingi chidire kibuda kuwa kina kuramira ndwe na bedirite bakiwa nende kuma kaita kaun ndwe chanteri chambete kudu konto akariba bakuromba mzio mwendali nedire nende akiwa tairondoni na kenda kinyabomba kureka kuthangia karingi kumania na thina iyarui ni akariba kumanto bei ya thuru wa dini ya gicione kia ubunge kia Igembe Central barabasi umirete otarira thina cia ndoire ire intereu bakiwa kuma gavana wa Meru Kawira Mwangaza kiumia kithiru aiweka mucemanio kianene kia mairi 3 na njuri yawe ni bagwire ndoiji ni bati utariro kamitenge na kuma riu baruaniro ciambiririe kuitangwa mathaa ya utuku na muno bakiorotela kiaraura wa MCA wa mbere Isaya Kanyaru na waziri wa Roy Jack Muthamia baraba kuwa ni boba utonye siasa na uchochea kari kuthukangia ndoiji rero ni katuthurirwo ntuntukura Kawira yene na mucemanio kianine arua rwero angaruta rero kamitenge aranengera muntu wara wachindwe ni mwenda anu wanenge ono werwe agatara kamitenge ningwa ndaria ndauri kinyana ndi mwana incho ya wana mbomba kweta ngatara kundigenge keke ya kundania roe na mwenda aikundana cia na batu kuma mwenda aukumire tutathetera roe kinya ntugumana kana tuaro kuhora uzora kinya ntugumwe tutura kunywa na kinyare kurarete roe ro rutatucumbura mwenda ari kutatucumbura buru kinyare ica ari kuntukuna ntuku twatheta ntukwira ngavana ari na mucemanio kianine irio ndu ici ararire kunangwo tuko no ntukwiwa betere baramwira kwithine rweria kuno tethine rweria ku na bare kwariri bagwa thine rweri ku kuma rwiro rwe rwambiri kunangwo tuko so ndaromba antu ibaya neshima na mheshimiwa Mwendali nwe nawe shima nontu Kawira nwe nabati kura cia Mwendali thatikathora kwi kamiti tari kana uti kamiti tari nontu mheshimiwa no bati kuruta onda akauga kamiti taro kaya taro nontu nwe mwene njia MCA to no mwe tuice niwe Mwendali bo bange bonthe bakwa kabuthi kamiti cia rui
tekumenya nabo tuma nonto ga kolwele muthami oku akabangura kamete yonthe agatara kamete ingi muthami kwa kinari muthami namenye mantu anari mbere nonto mantu anjia atemenya ni araba kuromba MCA wa Mwendali aewa gitio nonto niwe MCA uritene na kingi ni wo bati kurwa kamitira ibatiri kuromera ndoiji Isaya naheshimu mheshimiwa wangu wetene asiyakubali kushindwa si msindani mwanda ikuto nyaroi lakini kumantura msema niyo yere mridhato waita pointi janjia kuna ngwa sionde na siali nangro to akososewa kwa mheshimiwa baba alikianine na wethura nawe nuo sindirwe gatera 2027 yekinye oya bungangane na Mwendali kianine iba moesi manonto nikorerane arare ninge no kabanganganete na ndoi ndotomwana kuna utwaeria shima atongeria babongo obarabongo basindiro mheshimiwa Mwendali baririe matamshi ya ukera yatikuweria mwananchi wengwa na nikyo ntuko na ba insight kenda ete tutena ndoi na thina mwananchi wengwa ariona kunyurubwa ya uwe mutongeria uri wikira uchochea still mheshimiwa Mwendali no retene no deputy speaker for the 5 years yetu kada twene mwaka 2027 endo ga kwenda buchoka kintangurudano ekura renge eta pole 2027 ireo kirimika nyaru ndimwira atiri onto nasindiro imwenda etere raundi wenge basindane itumi bakromba kuronta nguo banjuri ncheke kaurobe sao utonyero ntubo na kinya kuruma baraba kwenyangia ndoiji tuko siondera gerero kaunangwa renge twende tutokwanira tukwenda kinya korokoro urwakoro banjuri agero ro wata pointera rako kabilo no nero ntugo musemano re ganine oke agenge thero thia tene no yongo no nero ntugo ende ntubo tumura ni Isaya abamenye ntugo cio ni ntale na koro banjuri twe baromba bacoki nya barumane roro kenda ntubo bethwa bakemenya tigaro roro iro mwananchi kwenda kuwa kinya koro babanjuri be barorumberenge barume muntora okweya kaunanga roro tuko nonto bwandwa siake siasa na batu ndo toke siake siasa tutosienda roe na roetu na kwa dhwa sindana na muntu ubati wete 2027 bwa sema nikiandinde wambusinda okaya ruwa akunda ni roe kwa akunda ni okwanda kwa asuna bawe ndo suna ke reportera Wero TV tureni antubeia wadini anzia gishone kia ubunge kia Igembe Central Bito Marion Karugi wa Kenywa. Right, na nikuma kinda tunende ya Marion tukwithira tuigaira katanta wende tuketha tukiwatana yaringio na chekinya thaithatu na nusu no tupande tocheru thaithatu moneto mathithi au kare Purity Richard and Geto Phineas Imana